Kei te takahi te poari hauora ārohe o te whanganui ātara i te huarahi o te ture, ke whakahokia ki aia tata ki te onorau mano tāra mai i tētahi rūnanga āiwi o Kāpiti. Engari kua puta ke te kōrero a te rūnanga o te Ātiawa ki te whakarongotai, kaore tae e rātau te pīkau, taua nama. Ko te huri ki te kōti anake te huarahi hei whai mā te poari hauora o te whanganui ātara. Ki te whakamaui i te nama, he 520 mano tāra mai te rūnanga o te Ātiawa ki whakarongotai. We've offered on all those occasions to work with the DHB to recover funds that we actually brought to their attention. So we raised the issue with them about these transactions, and we've said from day one that we're happy to work with them to try and recover those funds. He raru I ara mai I roto I ngā rangahau mai tētehi ripoata ki ngā pirihimana. I neke atu I te whārau mano tāra I whāngai hea atu ki roto ke I tētehi pakihi ara te Tihei Cafe me tētehi whare whakāturanga toi ki Lindale I Kapiti. Aha koa ngā kōrero kua puta mo te huarahi kei te rapu hia e te poari, ka hore tētehi o rātou I te hiahia ki te whakahoki mai I tā mātou tono. Hei tā rātou kei ngā ringa o rātou roia tēnei take. We felt that we could not meet the requirement to repay the funds, and that's a part of the discussions today around the funds and how we may work through that with the DHB. Nā tēnei e whāngā kirimana I aukati hea e te poari hauora me te ratonga hauora o te rūnanga ahora te pai. If the DHB and PHO had been in the loop earlier in terms of monitoring, we wouldn't be talking about this conversation today, and that's what I need to talk to the CEO about, just to say how do we, get the contracts back. Hei tāna anō kei te huitahi rātou me te poari o te hohipera I te ahiahi nei. Hei tērā wā rāno mōhio pai rātou, mēnā kei hea rātou e haere ana I roto I ngā whakawhiu ture a te poari. Roihana Nuri, Te Karere.